do I want most? Amoy avat ti thave amai box sakla ma ramdina go la try ava du la bang reng ve o amoy thangla ma val puya ma roya asang le tok project ven lamani pass fu le thei tlat lo ven hoi lamin ti boy le man tlat thin counter thei don em dong zuala tarma fk ma khu ba ba khu ba tan bola vor alut khu ba ava chance va nei thave goalkeeper lo nai e maya chana kha ava tok ve ha chu sinuna goal on em goal ta veng hnuai lamin long ball tangin chance an nei a sinuna mangin an goal khatna an khongta first half top lama veng hnuai lamin goal aron nei ta an ta chun final tuk jakin a poimo kan ti kha chu wangin project veng tan an din hmun a der thon zual theina ani pi lama veng hnuai lampang tan po ani thawa team pahnih tan a poimo dan hi lian dun khop maya dong zuala nu na ava laptop te uve veng hnuai lamin attack ve le sinuna choyan cover choyan puya choya vati thave amoya gola traya amaro chumala loading hetlat ramlo tan te ti don ramlo ta vakat thaem on titlua nunglama train kha chu penalty Eric Remruat puya la tlat mai chance malavan save thave the ball save anei tlat goal atanga te in penalty area bora thau veng hnuai lamin lo chuaka val puya tangin veng hnuai lam avat an vati uyom ve kha chu Kuba tang long ball dong zuala ta dong zuala chance nei a dong zuala va pe cheve khai tha ti thei turani dong zuala kha miss pass nuna laya Jerry gola traya vat teu ve Jerry ro puya lai bulan sa hlau poita sinuna mangin chulet vele done veng hnuai lamin sinuna tlang zel sinuna vat chak em thanglama chance oma remruata la le tlat remruata van miss hawang reng ve kha chu chana va pet chathin ve ball sot le tlat maya jewa rang thanglama India chaklama ball da FK va pet chem ve han leave zeu sela kan sei mek line je kan thon lut ve le ngala mala pe chok chave wal pe gola traya amar chu balan lo se ple mala amoya jesi India tangin cross ball ava thave jewa va miss cut tikhan zo te Toyota Mizoram Premier League season 10 round som na chu khel zoni ta